At di manan ti gayam yo, JENA ALMOITE, ang mga kakamakas Manang Bianang, amang kabgablaaw kada kayo itinaragsak nga aldaw, kan oras iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Manipod ka ni Kabsat Celia saan napod no anagan tintay drama. Ngamsakbay ti drama, hello mampay kade Edna Lopez Barco, Barco family kan Ella Barco. Warli Tumbara di Tatarlac, Susan Ronquillo, Ivy Gutierrez ita Mingan Pangasinan, kan Nati Agustin dita Singapore. Kastimanti ko na ni Kabsat Celia, Dear Manang Bianang, agpada kami na senior citizen iti asawa kat panagpasada ti pagsapulan nila kay ko. Naluknang ti panagpuspuso ti asawak ta uray awan makukwartana no adda umutang wenno dumawat iti kwarta ken kuana ikan na adagos. Nga uray awanan mabati ayos laeng ken kuana. Nga isumet ti kanayon apagungungtak. Rugyak man nga ruod ti agsalaysay. Anyat insangpet mo ama si Dadu, Meng. Daytoy, priskaw at tilapia. Kakamkamil ka naw. Nay, nagdadakkel mo dagita at tilapyan. Naimas nga ituno kan iprito adagita. Wala, makamukan na niya't pamayam amang ilutaw. Dua adadakkel a piraso na ita. Sagay sata. Nagdakkel lang ngay, kabaalan tanga-tanga ibusan. Ay, kaluban tanto, ano di ta maibaws? Ay, ipaksiw ko laang ti Dadu malakay. Ala, makamuka bakay. Malangarod, madamdaman ton nga ilutaw, taag di gusakpay man tanay. Agatling, etak ka nagdaldalos ijay likod ti balay. Naimbag nga orasyo, Uncle Doming. Nay, anyat sang-sangitam ngay may lito balay, Brenda. Uncle, umayak ang pakpakasi kada kayo. Pautangan dak kumay ti kwartayo. Tani, awan si daan mi itamalang. Ha? Naitalaang, ti pagsang-sangitam, ti kaawan ti sidaan yaw. Kasano, agwalamot ngamin dagiti anak ko no awan maidasara si daan da, Uncle. Iso pautangan dak man. Uray limagasot, wano sa nga ribo lang no iso. Sa apay na i-market kung tayo napasadaak. Awan kwarta kaon ka anakan. Agam no kayat mau, adda tilapia di tangin sangpet kao. Ala mo, di may sabukan. Sagay sa tayaw. Oray ta dadakal. Ah, andaya, Uncle. Alaman nga rod. Agyaman ako, Nay. Nay, ayan ngayon tayo may sabukol at tilapia lakay. Intaray sa amot tipusan. Di mon sa pulain, taintad ko ka ni Brenda aka anakak. Anya? Agdigdigos ka ngamin itay, iso adi mo nakita. Masyanak, tagsangsangit ngagpakpakaasay. Umut-utang iti igatang na iti si Daenda, ngam awan kwartak. Iso nga intad ka, unjay may sa tilapia. Anya ka matun. Apay nga intab mo ngay. Imbis nga da pamigatan ta, taipaksiw ko kumadya maysa. Madi, tagim imot bakit. Sana nasaya at tikasta. No adda-agdawat, ikam. Taad adun to pa'y agrasya, ti dumtengken ka, no naparabor ka. Kanayon lakastan. Tunggal adda dumawat kan ka, iktad mo maadagosan. Agruam nagitatatao. Di da nga mi nagtrabaho, tapno maadaan day ti kwarta. Babasit nga ron, mayt nagitanak na. Di ka lang maasyan. Narigat mo ti panagbiag da piman. Day ta nga rod kahit. Amo da narigat ti panagbiag ngam anak da pay lang amin nga anak. Ala, agluto kakit din. Di ka nang sumanaaw silya. Maday ti agim imot ko nakmanay. Ita, anyat pamigatan ta nga rod ka na ibusan tay may sa tilapia di rabe ay. Di ka kadi madanagan na napanak nagugot itinatang di ta paraangan. Retoy, luto maun, ugot ti kamutay. Na, apay ngay nugutam kapag bagbagasak dagi jay akamuti. Ay na, agbagas dan tulat na kadi. May mayat matlaang no kanayo na maugutan tapno pumuskol. Umadopay ti ugot da. Ay, naglaing kanto ngamin ngagpadawat.
agimbabak nang kansa ngamin. Ah, Ilugar mo kumama ati pa nagpadawa mo. Saan nga iti amin nagundaway ka mangtad ka. Panunutam kumama nga muna ti bagim no da si daam wano awan. ay na, mangrugi ka manin, bakit? Baybayam ka di day chayan. Nagimas to pa ito'y ugot ti kamu ti asidaan. Ala, igisam daytan, wano ilambong mau. Ta isaw-saw tay ti bugo o nga da silikan kamatis na. Apaw, nagimasan. Lumakasakpay, Marisilya. Nay, papanam, marinelay. Inak man nagbirok iti umay aglaba ijay balay. Tanay masadutak nga aglaba. Naglakaak nga minin amabannog. Ay isyakon amare. Ha, kabaulampay ay amaray. Kawan napigsaak pa'y mo. Sa bagay, nakutong ka ngamin. Siyak ngamin ka nalukmugak. Iso ang nalakaak amabannog. Alaman nga rod maray tanay. Naurnungan timurang mikin nila kaiko. Kahit umayak ka di itan. Ay katwan no awan aramidam maray. Ala, mangan ka iti adaw, Marisilya, tapno lumukmag ka. Ken amok anabannog ka naglaba, iso amangan ka iti husto. Si daan ta amin day ta indasar mo, marinelay. Wuna, di uray ibusem amin no kabailam. Ay, nagimas mo dagitan. Agduduma aputahay. Adda adobo a karne. Tinula. Bulalo kan igadaw. Ay na, day tala tiragsak min nga agasawa, mare. Tinaimas amakmakan. Enjoyin mi ti agbyag Babaan iti panangan mi iti agkakaimas asidaan. Ay na, naimbag kayo pa'y tagkakaima sa kanayon ti sidsidaan nyo, mare. Kat gumatang kamot ngamin iti naimas asidaan At damot trabaho nila kay mo. Kasano makagatang kami iti naima sa sidaan kaawa maururnong mi. Takasano, no adda mapasadaan nila kay ipautang na no adda umutang. Wano saan ipadawat na. Ay madi no kadagituyen a panawon, narigat ti agpadpadawat ken agpapautang, tasika ti maawanan. Kitaan da kami, saan mi nga ugali ti agpadawat, ultimo agpautang, di mi kayat nga agasawa, takaadwan na ti saan nga agbayad. Pagrigregatan tayo met ti kwarta, saan tayo met apidpidutan. Ay, wen nga rod Kasta ti kanayon nga ibagak kan nila kay ko nga awam mo latat dengdenggen na. Agi padawa lat tanukwa. Naimbag pa'y ka da marinele kan nila kay natanagimas si sidsidaan da. Ngam da tao, puro root. Anyaman ti pagmurmuryo tamon aya bakit? Nakita nga rod ti karga di rep da marinele. Napunoy ti karne, kan agduduma taraon. Adda salad, spaghetti, adda pa'y soft drink. Saan da ngamin nga agraraman? Agraraman manen nga. Saan da nga agraraman na kundi padawat iti pada da tao Imbis nga ipadawat da, idulin da. Tapno da gatang da itinaima sa kananda. Mala, di ka nagmuryot bakit? Adda sangput ko alitson manok. Agsidata mo't iti karni amaw umakan itinatag. Ay, kasta ko maamin alam. Madimot lang, ti kanayo na karni amasid sida. Ala, inkaagaon tamang malimtan bakit? Naggatangam dito nga Naimas ba na ito alitson? Ginatang ko ije ilay. Anda barbarong aglaklako iti litson ni jay. Nay, anda tao. Ala, ituloy mo ti mangan tay naklukatan ti ridaw, bakit? Nay, anya talaka Robert, chinilas kan medyas tataduming. Gumatang kayon. Sa payado pailat medyas kan chinilas bay. Alan tata, oray dwala medyas kan dua chinilas. Sagay sa kayo kanina na silya. Tapno aday gatang ko iti kanan mi kadagiti anak ko. Di kam ngamin nakalaklakaw. May sa tinaglakawan may.
Di kampay ngamin nangal daw, tata. Anya, maluman, di kay pay nangal daw. Kat ne, pang maluman. Saan pay nga ro, tata? Kitaan nyo mato'y kadwak nga anak ko, anay. Imun unag da kita matmatadan, ta mabisbisin da. Apay jay inadangay. Apay adi na bantayan da kita anak siyaw. Ay na, ita kami lang makaraman iti kastoy, tata. Mala, kami ti sidain da kita anak mau, tanay. Madlawa na bisinan da iti kastaunay. Ano pa, iti inapoy di tao. Muon, tata. Agyaman kami. Nay, timagder kayo mo na. Nalpas kayo na nangan. Nabsuga kaon. Ha? Nakamiso at samat ni Nana Silya, tata. Ay, gagangay na. Kasjay na talaga. No nabsugain, nakamiso-utain. Ha? Aya. Jakpay la nagudgud wa tinangan ngam awanan ti masida. Impay busmon. Kunak man no ko naman nabsug ka. Ha? Kung kunaklaang mata, tamasurunak. Imbes nga enjoyan ta kumamutag siday tinaimas. Saan? Nagayab ka mamutin iti kay nagaw. Kasi na nga ron, may amok ti sitwasyon ti panagbiag dagi dya pamilya. Masakay dagi ti dadakkel da. Kat iso ti may sa paggasgastusan da. Jak amukang ka. Basta masurunak. Kasuron ko tar aramidem. Saan ka mutabak nang? Ngam ape akong ditulong kaya. Dinto pa'y tumulong dagiti babak nang akalugaran ta. Si kantulaki din na marigrega laang. Apay, masapol abak nang kaya sa katumulong. No adalakat may tulong mo, alay tumulong ka. Balinsuwag ti pa nagpampanuno mo malalakayan. Agpasikat ka launay ngamen. Ni, Auntie Celia, anya dagita imulmulay oh. Natangman, tanay. No jak agmula, awan si daan min nga gasawa. Tadi ka ngamin makagatangan iti naima sa si daan min. Nasaya at man ta mapanunot yu ti agmula iti nateng auntie. Wana, tanaimbag lang nga da maigisama sida. Takasanaw, utangan yung ngamin na angkal yaw ka mo yung maasahan kami abaknang. Ha? No jak agmula, awanan. Agdildil kami idasin. Nak-nak! Nak-nak! Gumatangak man! Anya day jay nana Nelly? Soft drinks man, tay dakkel, dua tiga tange. Ni, andan sa bisita yung anana. Awan, ngam na ibusin ti abas tumi ijay ref me. Ala, di kay sa magdandanuman. Pan nakadanom yun samot ng ti soft drinks. Ay nairwam kami. Agkakapsot kami no awan kasta nga inumun me. Naruwam ti bagimin. May maya mula no agdanom kayo nana. Wen, umin-inom kami maalat ta iti danom. Saan amaawan dayta? Ngemas at ado ti kasta nga ipapaunag me. Tadi ka makapanganan no awan kasta. Aniya? Inakman gumatang iti karnit baka. Tapag sidag man ni bakat iti bulalaw. Tapno saan nga murmuryaw. Ay, dumay! Kanakan! Ay, nagpalengke ka magayam! Nay, anti salayng. Na kayong matgayam. Apay nagapalyaw. Ay, napanak iti balay dagarda kasinsim mo. Tinak ko madumawat iti kwarta na paggatang ko iti agas ko nga mawa mamaitad na. Inggatang nakanon iti agas dang agasawa tagsakida. Anya? Akit, agawit kayaw. Wala na, tawan mo paggatang ko iti agasan. Sa payawan tumarakin ton rabe. Ado nga mintagagasak kat. Ni malainsan mo agar dati mabalin ko nga sitkan nga may naawam magayam kwarta na. Anya nga agas ti katangan nyo ay antay. Dahito man na dahito ti resita ti agas ko, kita mo na. Mala, umay kayo nga rod tayong katangan ti agas yaw. Siyak ti mang bayan. Ha?
Agpaisaw, dumang! Ay na! Agyaman na garon no kasta. Nagsingpat ka talaga, kanakan. Nala, umay kayo nantay. Tapno awanan ti pagproblimaan niya o. Anya tinsangpat mama si Dadumeng. Basit adilata ti sardinas. Sagpawan tan iti parya. Oreta adumot ti mulam a parya di talikod ti balay. Anya? Apay, tay napasadaam ngay. Di mo ko nangawan pasaheros ita ka ado ti tao itangal daw. Kwa, nasyanak ni ikit ko asaling. Tawan paggatang na iti agas na. Isungay gatang akit agas na. Ay, day taman ti kunkunakon kay. Ha? Nagpakalaing ka man akong ditulong iji ikit maun. Bakit? Awan sa bali amang tulong kanyan ti saling. No saan asyak akaanakan na. Ta masakit ket nga ro jay anak na akasinsin ka. Kan ingatanga kiti may sa piraso abangaw sa asidaan na takaasimart. Ingatangam ti sabalay ngam dataawan ginatang mau. Kat na taman na sardinas. Masidamot da ita. Jak amukang ka. Talaga kay di kag pampanunot. Di mo panunutan ti bagim. Siguro adon ti urnong yun niya marinelay. Saan pa nagpalastog, Maray? Ngamun. Saan kami ngamin ama nagpautang? Imbes nga ipautang may, ikatang milangan itinaimas asidaan may. Kanidulin may iti bangko. Imbag kayo, pay. Kun nagagat ngamin nila kay mau. Adaw ti pagsapulan na. Nadiskarte nga asawa. Aywan day tangarod tinangayatakkan ko na, Maray. Nadiskarte talaga. Iso ang nakaurnong kami. Kan tila paggasgastusan mi ita, kat dagiti agkakaimas akan kanon may. Wang nga raod. Puro litson ti sidsidaan nga o. Saan laalit yun Bulalo, adobo, tinuno, sisig, ganda dumapay. Ay, naimbag kayo, pay. Kanayon amalanitan ti bito kayaw. Angamda kami nga ay, ha? Pasig aro o ti kargat tiyamay. Makauma. Ay, no da kami, agguruod ti tiyan may no natang ti sidaan may, Maray. Agsakit, karnilaang ti kayat ti tiyan may. Nay, masino nga tatin taray di ambulansya iti ospital? Di asawa ka no ni Nana Nelly, Robert. Ha? Apay ka no? Naan ano? Naatake ka numan. Anya? Ay sos. Naglukmagmat ngamin unay di asawa na. Huwag nga rod Kasano ka pasig at tabati sidsidaan da. Sada pa'y lagid danan iti soft drinks. Papanan na ngay no di dag high blood. Tagapwam. Itay pala nga urayan ka. Mangantan, nakatuno akong iti tarong ken parya asidaan ta. Ala, di ba na ospital ni Pare Carpio ang asawa ni Marinilay? Ita, si Maruno ni Marinilay. Intaray damutin ni ospital. Nagatakin sa kanumo laang. Anya? Apayon ngay. Nagsaruno damutin ang na ospital. Ay, kaasi damot Kumusta kan, Marinelay? Kastoy agkakapsot latta, Maray. Apay anyat napasamak kan ka. Nag-atake ngam saan ka no agrabe. Iso na laang taado tinaduktalan da sakit ko, Maray. Anya? Nilakay ko ti grabe ti panakatake na. Tabedriden nun, saanan ang makabangon. Kankas kanyak, adumot la ti timpuar asakit na. Anya? Ala, apayang ngay. Ay, nagidan kayo mo na nagsakit. Wan nga rod, Mare. Ay, nagrigat gayam ti agsakit. Nang runa kat awan anak may amang tulong kada kami.
Hinabusum iti bagimi. Tadimi inan-an na daan dagiti taraon nga impapaunag me. Ah, Saan gayam an nasaya at tikas niya nga inararamid me. Ti amo me, agin enjoy kami iti panagbiag me. Ngam abuswon mi bat gayam ti bagbaki me. Taawan sustansya dagiti ipapaunag me. Pudno nga adot kwarta me. Ngam usaron mi mo't para iti agas me. Nay, agmulmula kamit manen bakit? Nagadula nga ron timulam anatingain. nayunak pa'y dagitoy lakay. Tadagitoy anatengken prutas timang papapigsa kadata. Ha? May maya melaeng no nateng tisidaan ta. Nang runa ka lakay ken baketan. Jak kaya ti agsakit. Uwen Uray awan makukwarta ta. Basta ada natin nga ipaunag ta. Kung saan tang agsasakay, mayata. Wen nga rod lakay. Agkat pasensya kan no kanayon ka nga apaan ide. No awan maisangpet mo a karne. Ay, hehehe. Nasayaat man ta nakapanunot kan bakit? Ay, awan tanay. Kita amda kumari ta anili Agsakit dan nga agasawa. May ibus ka nun ti urnong da para iti agas da. Uray gayam awan makukwartata. Basta saan ta nga agsaksakitan niya. Katwan mait. De ore kwartam amin na kwarta. No adumot ti sakit mo. Awan serbina. Naragragsak ti agbyag. No awan na sakit arikrik na amiti bagay. Bakay. Wen lakay, husto ka. Iso nga ita, maawatan kan. Kan di ka madanagan. Saan kan alapdan at tumulong iti padam a tao. Nga oray awan maisangput mo amasida. Oray tadam dagiti mulak anateng asidaan ta. Uwan kas makita mait. Napigsatalat ta nga oray kastuyan ti tawon ta. Kun saan ta nga agim imawt. Ta naragragsak mo't lang ti agbiag no makatulong kay ti padam a parswa. Tay ko na nga rudain. The more you give, the more you receive. No saan man na pinansyal ti maawat ta sukat ti may tulong ta, ti kinasalun at ta. Dakkelin day ta apagyamanan ta iti Diyos ana marswa, bakay. Ado tinaameris ko. Husto amin dagiti imbagbaga ti asawa kanya. Isama ni pudidin, noan niya ti maidasar iti lamisaan, kontento akon. Ket masapul gayam, asuruan tayo ti makontento iti bendisyon, wenno grasya ang maawat tayo. Ket ita kaasi ti apo, napigsa kami paymet iti asawak, ket nasalun at kami latta. Alakastan, tugayam mo, Celia. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo JENA ALMOITE. Thank you manan kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.